Talofa lava Samoa o Folofa ma talofa tu ia ile amatalia yo le tatou proklame o le Tautai ile nei fo ia so tofi mantango fie le ngal le yo le tatou mataisili le langi mafua isia what the end ngaruenga o le nei o tele lanto o ile fale wa lava fo ngaruenga ia fa to a matai ma o tautua o te fie o Folofa fa talofa tu Samoa ia o pa ia mo sale avea no atu fatini tu sala le vanga le kafi tausi sira mai ia le foto atoa le no fo tavita io ele foto pa au mai le tu sala la le wo misia lava ia sia uto fine fa pele ia le tu sala ia pe Semu lungo le ma por kalame ia ona onisi o tulanga e ka u kwa ia what happened io ai fa taro fa tu Samoa ia tu uma le vanga le fiafi also warm and a massive welcome back. Yeah, to you, my dear sister Pia. O amai le. Ia malolo soi fua Asiata ia o te whaatalo whaatu ma o whalo whaatu i le pa ia maolunga le tatou au mai moi le nea fiafi. Oh, it's good to be back, Asiata. Whatever no walu, whatever for ino ngofo file mu ile fale. Mata mai malo lava le pokalame oka se makmofie for yourself. Yeah, also to our representative in Samoa, Nava Aiso. It's been very long time, Saolele ya na taselva ya sole na tu atu televia ale wa tu titi savali le masina antoa ayo le. How's your recovery? Ya saya in sa manua le aole ya ita longa la kapi yo menga ko kelelo e ka la kapi fo ya yo mai le driveway la to fale na tua. How's your recovery? Asiata ole ka alonga le ole New South Wales ma le Queensland ole o mafueng ona leanga le vai. So ole ka alonga mo la le
Yeah, unfortunately, lea ua fracture for ele bone. If o ke whialua I solo ama o fia poko. I kept saying to myself, no, o lea it's all right. 1 week asiata o lea o na toala o loto a wala o vai bat go siaki fo. Yeah, o lea mafua ia le fulo le vai. It's because it's fractured. So, yeah. It's not broken, but there is o lewa tae ia le pona iwi. So, yeah, o le tala fo e lo auntie, before she left, she was kala fa mai. Yeah, ma ngai foi ua la ve foi lo vai. Ye e file mu foi ia I le pale. So, it has been a going on to lewa whangi vai aso o lea fo ia ua malo lo fo I. So, la le alu ele tatou kama ai fa pene le la po tam foi le ele o sima au tama foi le pese se vai urudi e ka ole mon woka ole ke lo fa mai kala a matana na anga ngafi ole Stone ole Steve Austin boots la le ko ma ko Stone Cold Steve Austin ya na tama na le pe e te savali mai e fau vai le laute e pe a la nululi e stop ya ole tama na le fe ru ai nele mai ta ua you sorry to hear isa ole ma tofo ina ua e ina utupu ma lo le la ve fo isa tu la ilo ankle ele tapu vai ya na wai tunga le na matu o tuanga man tuano fe o le tele mai ta ua vai ngale fa so le totele a ma peva pe tau ma fati lo va lo ao aua te tau to va ka ma ko ka Samoa e va ve kele mele se I lo ka mi e te lo la utala ya e ta ua donu le stemi alanga la e se la ke so le to fine ya pea walanga na sau le sia so no so o vai tunga e se ale le fulo le o lo vai na ala fo tuanga mo wanga mga o ka se il vai pa tu le ai alu mo fe lo fa ata ai mo le nga yai vai o tangata ma lima fo yo ila tona na na fa tu ranga le a se inga nga ki le nga ka te le ye le na va tu lo sia ke kunga ele o ma peva o laena tu lo wa ta ele po haivi ye la tu le ngau ya na mana ya le la wa le recovery le fero wa ya le file mu le ya to no la se la fo io se ma futa le pe anga ko sa lo wan io o le mali fa me e kala mal mo ainga ya wa fia fo le ko ainga o e file mu ua kali le kakalo nge kamalo wa le nga kakalo au me po ya mo se awala ye e file mu le le fali le weekend. So there you have it. Yeah, malo lava e kali mai ale ko kakalo ele na ia o tali la tau sanga shout out to the brother Fala ia me se fo io le ona yo matu io ele mai mo mai foi ia o hava no le o maua o le tau fo tu puni si mea e pe tiro pe cara kuspaia o auto fi fe tu spaia e ele taimi tu po ele se mea tiro le si pe se fa sala ai ave ma fa manuia io no winga la o le wai afia mai mo e mal taimi e matu ma futa le ya fala matamati but also all the advice for Eleona that you gave me a few weeks ago, it is very important you know, you are faced with a challenge with regards to health. Mole sa ilimu more professional help before but thank you so much for your advice. Wa umai wa fai mama itu mau le eku fa pelo tangata engungu no e tangata le pe stau engungu sa o ma uala ma yo ma umala pepe mala vanga ye telinta alo pe akakau eku riska mi o taimi o ta vai fo nga kiringa pe vai le linka se ai o fai tetinga va ye esere ma pe va esere ngau ma fati ye mo miala le vai le fa ata ma siati le al fo mai yo na mai lolo le fautuanga a face fa ka ko la sekia me o maunga la mapeva o mia la kamanga ya ai tau good to see you ya me se fo yo le ne ya so ya fa maru ro la le na sa lo wa se sing o lo to mai oi te sa wa misia o ko kile tele na fsili mai ta wo mpa anga o vaenga fo o te felo e to fo mai fe ya le te sala ya pea yo o fetu ya o lo fia ngai o ya mawhainga malo longa le nitemi ona na whaia ina lo lato au ya na lo ilo maka kiki ya kure awar ke le driveway whaali i o whaia ina ya le na fuwa ina ma pe vai
le faina ia fatalo fatu to tele le mafuta vai lunga programme ne vanga fiafi awane misia o nei o le fata no ina le tanto fatala noanga ma le fio ngai le minister ia Faualo le fau Harry Schuster ia minister le ma fa pui ai tato tele yo le malolonga o anisi nei vaenga le tele fo ese update in New Zealand mo nea so ai ole ona tupule fa la vele o onga fa le ona lockdown about 10 o'clock near taiao lockdown a wa incident that happened where they reported a person with a firearm in Iola in North Shore. So 4 schools were put into lockdown a wa puipuinga ale tato whanau, ma le tato staff here I North Shore. They have confirmed o leo was safe umata meti male staff, but it was also a good opportunity, sad that it had to be like this, but to have a drill for the children. It also follows as another lockdown happened yesterday at Sacred Heart College in Glen Innes, o le ona ia nei threats that it's good to see the Ministry of Education taking these issues very seriously. So rest assured o le pai ia tūlanga ia puipui le tato whanau I le aonga, and also the spike. There has been a surge in Melaya o le Omicron in New Zealand, about 10,000 cases le ua oi, which is going back to how it started first I le outbreak la le lena tato fia for le COVID-19 in April. So the urge has come from the Ministry of Health mole mole. We go back to the standard if you are sick, stay home and remember to wear your mask and keep a safe distance from each other. Otherwise, paunga ka ko li poti nei aso asiata. Malo faftai fu mo tatu update awai sa malolo tulanga o ngase ia le tofine yapea ai sa le I muta la vale tutu ai le tatu news update fa so mai ia ona manto fa le o tule le ngato wal to fa ya va ai ia so uma fu program fa tai ta wal va enga le awana I manatu mama o le o matua maliu mai fa na America tulanga la vanei o le popoi o le tu inga tangata foi le le se ma fo wola ia o mala au fa saina ma au penga ia ono fai matau fa fefe ma fa matau ma ono fa ale au ngai nai ia le soifu ona I tatu fano mesela tulanga ia onga tau tuanga ma auto mantua a sauloni fa ilo fa pena mai pule a onga ma le official fa ia onga ma mtanga benga fa tali se lo piki mai lo tamalo walu ia awana I manatu mama ele America io fa to to tangi ya vi na ua ile va o ene li pe upole ale turu liso vaenga to pur weekend e walanga le so tayo e fa inka ko pikinga ia awale ta longa le tato mo Samoa male au malosi ale kalitahi mai tonga ma le tu for tournament le Pacific Nations le fa tonu ina I lautoka ina I Fiji ia walanga ofiki ale mo mo tala tu lango pora sma vanga fa pena ia mai lo lunga for tu lango jela tu au manel tau fenga tanto man Samoa manu malo le Australia last week lo tu vai tunga ia il line up le tanto au man Samoa mo le talonga ile aso to ana nei te le swinga mai le tanto line up le sa manu malo ia Australia man tu ia fa si malo si fo le au le tonga wa le uta alo tamano Israel for lau ia tamale o malakai fe kitoa ia Plex and ex Wallabies. Ia au si talonga manta inala. Taimi mo mole le utalo li tamalo Jordan tau tua. Untua tamal nei le sa champion my Crusaders. Ia mafa manao ye fo ilo peliki. Ia o le la o le wata alo mo tatu Samoa. Ia manisi la fo tatu tamtuai. Talonga lo peleki male Island second test ila lo itaniren ile fa ingorveso nei. Ia matultul mata ile telo nisi tato
Ya, tahu malolonga pe se muri ulo fanga. I want to send nei alofaanga il tato o mato ainga leo no fatua umatu iel mato Faualo. So, lot tele, and also to everyone that continues to support Asiata. O ngai mitan mato aina. O afine le fele bla pokalami ma Asiata. So it's nice to be introduced and for the community to recognize your work, Asiata, and also our Bluwave team in Samoa. But thank you very much for all of the love and support. Yeah, for ile fa mai senga ia e to condolences to your family as well. Yeah, me se foni ai nga umalava o lo fa no ma fianga fa no no ngam langa mliuti ma fa fanantu ia le tato unanga. Me ia tu fa salong fa business a foi mai. Fa felo ai ia le fionga mi sta lo leo mo fa poi le fionga ia Faualo le fau Harry Schuster i lungo le tato proclame. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona ufai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A wha fetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Wha pia foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market. E maua foi pu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a renga te leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. O te toi fo lo fam fa talo fa tu Samoa lo fa so ngare dei vanga o le fiafi. Ia I le toi te liu mai ai o malolonga ma sani le tatou proclame le Tautai. I le dei vanga fo I o le fiafi o la stofi. O le nei fo I masina o you like ese le masau o le aluaso. Ia o le dei tau sanga lua filu se furu ma le lua o te fiafia lava pe o le fa ilo antu le amatali o le proclame. Ia o le tatou malo masani lava. Ia I lunga o tatou proclame ia fiafi o aso tofi te Tasi. Ia le fionga I le minista o leo ma fale pui. Ia o nanga tauti nei mu o ngata fu ilea ia o le ofisa sili o fainga palota si o tātou tuno I Samoa. Ia le fionga ia Honorable Faualo o le sunga ia tau ili, le mtua ia tau ili. Ia o le fionga ia le fau, po talenga le fau. Harry Schuster ia po le tofa le mtua ia fau. Lea ua se e mai le vaa folau lunga le proclame le nei vanga o le afiafi o folofa ma whaatalo fatu. E lau fionga I le minista
o leo le nei vaenga o le fiafi. Ma soi fo mo fa talo fa mo fa tu la talenga ia tai nane le pa ia le tapo inga si o tato tunu o lo mai moa ma fa fonga foi le proclame nei tu la pa talo fa tu Samoa e mai mo ngai mo maulunga se mo ngai se o tapo inga ale awos taulanga tofi le tua ma lo ale langi mama soi fo mo e si o tato tunu. Ia, fia le lo tau to e va ya tui. Foringa la le lei. Sangi fa manu wao. Wa tele ai no sa vale vale atu le mole manu kau ai o mai nai fa tau fa inga sainga fo ye ma sisi mai. Excuse me, where is the tall man, you know, that's got a nice white hair and a good smile? Yo fatu ya honorable la uto e fo ye fa tiu te fa maro. O misia o el tato wa. Awa mai mana ye fo I ma tango fielo la e le nei vanga o le fiafi lo fionga ministawa mai lo fionga ma se tato tunu. Ya vatu le mai moanga le se tato tunu ya ma la ftainga siata ya lo manuia le lo fa malanga le o le li. Yo lai okay ya tato nei alo le mua lai okay le sona va te usulu. Ia le na o mesia fo tato fa nga ko io e mo mane fo I o ventu le to fa le swafa fo I le sunga loia Asiata tina ia o mane fo o to e fiole minister Samoa ia se itu o ile nei me o le tai o po fa la vela me le telefoni kofe manukau ia eu le ia o mesia fo o lo manuia fo ia le tato au vai ia Misia ho yo to kalapuin kofe na I manukau e uso ya Asiata tina ia va pe ho sia o ia la ftalenga ia masia o mai andi ai o lupo ia misia tuare le tato ftoi ho nga le shopping center e no el kofe nga lo fatele atu ai na iso ia mo sia ma conta to fe lo ia le nei ia o na ile I manukau. Ia, ioe, misia lava foi wa. Talua foi lana e to muri atu. Ia, ele I toe fono lava le pa amona vai. Ia, o vatu, ia whapa whala ia tatou ioe. Uio lea. Ia, vielanga lele o le tu o le va ia tu sulu le tino. Ia, o le na lava au ina sulu le masina ma sangi whamanuao. Ia, folinga tau safia me se fo tu langa. Ai ona ua maea ona filifilia. Ia le fo I lima tamatau iai lau fionga I le matanga luanga tele. Congratulations once again. Ono le fato a maua leo le tawa noa. E uia o leona whaamapu e mai le vaiaso na tenei. Ia ono le fato alto e maua se tawa noa I tā poru kalame masani. Ia ama tātua I le tā whaatara noanga le nevanga o le fiafi. Whaamalo atu finally. You know, wa maua le tātou kome sina. Whaaurulu o le matanga luenga. Ia o leo ma whale pui pui. O lea se langona I lau fionga le minister. Ia o lea fo I se vainga o le a ngai toi tolu tausanga. Ia tini tau nuu le tūlanga fo I o iai le paia inga me se fo I. Ia o lea ua toe tofi mai lava, ma toe filifilia. Le tama mai to tonu o le loto I fale ua leva o na tautua si o tātou tunu. Lea se langona o lau fionga. Asiata langona le tūlanga hoi leo le fia o maua le komsina ia le mtanga runga nga va o mala to luia ma tele to mai termina o is formasina ia le la o maua meto tasi ia le mtanga runga mo lisi to lu tau sanga ia stamali se vole le mali o tangata tau safia tele no mala mai le nga runga mtanga runga ia o tors over tors tau sanga o na le mtanga runga ia le ngata I nei Samoa fa solo mai le va sa wa I tanga luenga o leo ia sa ave ho ia ma lisinia sa na awa ia tutura foi le na vevesi ia sa le tuno solmona le no leo mai Australia New Zealand ia fa pena o Pacifico o ia la sa ta ia le vaenga le temile na vevesi solmona ia tele alona to mai Asiata maua ngona foi le fia o leo mautinoa Mauti norte ta yon tanga luenga morisi tolu tau sang.
Malo lava whaaftailo fionga ioe. O le nganga fwele nani matou mai te watu. Ai, o le tūlanga, le isi tūlanga tā ua lava e te tau ona wha upenga ina i le tangata a vea ma komisina. I le matou mai te watu e meisi ore sila lau tele le tunu. E le ngata la ona to mai matua se lau pasene. Luas fulu wha mon tupu tau sanga o ngalue. Ai meisi fo i o ngalue ngai whafo matulanga whapena. A o lana wha ato whala inga wha matai. Tasi leo vaenga e tau na sila ma tuli matai e le tunu. O sisi fo ile le sau. Ele ngakalanga o le iloa le wha tūlanga o ngaruenga. Ai pe o lana wha ato whala inga malana utanga o. Ia o le fo e mai tau atu. Ia o le to e tua iai ia sitasi o Maota e whaitau iai le wherofani ngā Samoa. Io to o le wherofani. Ia vai ane le whale manono. Pa ia wafo i le toa whawari i malo le mali to ma le to rua tūla whale. Ia le talinga ia au pa au. O stangata fo i tūtūro lo tōrana whautautanga a lau whionga na minsta. Asiata ia tusa leo tāmanatu o te le fo i arso sani tūlanga lea whale anga nuhu hoinga le o ia ho se matai o lato ainga ia mai le ainga o taifo. Ia au ngā tūlanga ia le whatinonga tute whale o leo, tute wha komsina, ia wae. Ia tu la fono, ia maro si anga tu la fono te miuma, ia ai o tātou. Ia tau te amata ho ile whatwhata ma le wheiloa i o whaamatai ho ile soala o pule, tau pule amtanga. E umai fwai whatinoa le ngā ruenga tu la fono. A le whatinoa ngā ruenga i nei Samoa, ia. Ia tātou tu le anga e ui a pea. E ui al tātou anga nu. E whai anga ruenga a leo whatinoa ngā ruenga tu la fono. Malo whaaftai. O le tūlanga la na ona fisiringia mo le manino lau tele le tiro mo ila uala lea sa tolu ai la tau fo i le sa active lava as assistant commissioners. O le ale tūlanga o lewa ia pe o le sunga ia tamaita ia pali i Mona Lisa ma se fo i o le fionga ia masanga a Sam. O lo tu maulava i tofinga sa iai as an assistant o le ale si vaenga o iai lau fionga? Pa taisat yo tulanga le wale la wo mo tato komsina o leo. O le komsina o leo la na tu na ngai malo si anga ia tu na ia pe na o sui pe le pe tu mau e pe tulanga la ia wa o le atau a sema fa masanga ia o ia le nga fa male pa va ia o le tato fatpui i tan malala ia o le tati atuala e komsina pe ese so lo na ia ngalo pe tu mau e pe le tai nga ale atau ia le fatpui ia fa pe ho ila ile tamaitai fo i sui komsina ia Mona Lisa pali tati fo tulanga le komsina o ia nei o la sana fa i unga le fa senga ina o tonu tanga ruenga ia o tulanga le ia tu la fono male mala o me tati ia ele au tu ia so malo whaaftai ia o manino la au whala o manino fo i mantole vai. Ia e tūlanga wa o kau fisirisiri lesi ia po whiala aru ia pai talo whai a la whai ia nā la o manino au whala. Ia o le whaato whala inga lava fo i al komisina o me sili mataua o lea ua manino ua maware tātou komisina. Tātou mei mele matau pu lea lau whionga i le minister i le police academy. Le sa e whaamapu eina fo i te tonu o le pāle mene tasi lea vaenga tāua wa levona te tau. Levona tauna pe a tua i fo i le alu lumo se o tatu butunu. Ia a lela whaafitai o lela finally. Ia po a fea fo i tau nuu atuai ia sainga ko se lau ia atu mo le whatinoina le whauina o lea ngā ruenga o fea fo i le no fuanga leo le a whaiai. Ai po le a fo i la le wha le operations lela iai pe maua maini fisosoninga maitang maini usila mausitalia i tūlanga o lea o auina. Pe o te tonu lavo Samoa. Em whaun whalau tele mai le vaenga le lau fionga. Asiata o le tulanga leo nei o le whaatali la wale la ua mana ia le uta talata ia whaimalanga mai tonu Samoa. Wa tulanga le sa toai. Wa le sa whaasai New Zealand le talia New Zealand se malanga mai saina ui mai nei ui atu New Zealand sa ua i Pacific. Ia ili whaatanga ho i ele malo fiti pe o whai toa i e lua tau te whaongai. Ia e lau te tala nei umatu nuu ia le tala tātou. Le lau wha tali fōwhanga
le ampasa saina male au fanga luenga lo pule le au kamuta mai sai ile au le il taimi o mai ai male au la ui mai tono samo e fatino le lato nga luenga ia tulanga la le le au fainga luenga kamuta a ole fatino nga o nga tono le o nga le polisa kan e fai e la lo ia tato tangata tono tanga luenga lo fai ia le au nanga le e foi la ia sosoani Australia le wa mai se tasi fo tamaita o se tasi fo alo tato tunu o lo fanga luenga Australia o le o sa o sosoani le fainga fo fatino nga tulanga le au ino o lim tamaita i le tu te fare lo ai mesal tu langa le va ina isa wa ina tinama male fana ia e foi fana una unga e foi isi tanga tol tato tu no sale lo isi tu fa folo i tono la tu e foi la tu nga ba ma le e tilon tanga luenga e fa nga uma ia tato tanga le il fa le atili o le au nanga tanga luenga ala le fa le ina o New Zealand Australia la afso so tele mai tulanga le elo isi tulanga va peo manato e fatino sai na o le fale aia e fatino sai a o le o nga e fai ata to ia mal so so ni New Zealand Australia o se tatu le Asiata tulanga le malo lava fa la le wa manino le tulanga le loinga nga le au kamu ka sai nga ko fai ea atonu foi mawai mana inisi nga luenga foi na inisi o tatou taulele e Samoa ia e o le fatino inai o o le academies matulanga iai o le afa moe lava yo tatou walo matama fanau ia manifesto soani e tatou fainga paanga ma Australia New Zealand ia le lava set malo faftai tele o manino le vainga se tulanga taua foi i le fanga sorongo ati na o le tatou tunu ta me le tatou na fanua ia o le ase update mai e manatua i lo noto le sita por kalamenga nga kai ka karangonga na fanua na matua e talo sanga ma e momo o e tau foi talo fatasi ia liu alo mai fo fongo Australia po ai lava se si tona e to fa me alo fa mai se si va ka vai ka kofi ku milion foi le lenga fa le ko ngui me wadi ia ai la o mo mai sta to talimana ia a o afea o no tupu ai fa mo mole ai pe o tau mo foi se tau fa tai ia asiata ele i fatatia mai Australia po kala me hoile po la te mi e o mai ele tato va pa me la o mali e fa tupe uma la tole fa ingo se va fo e suia ile na fanua le o fa la ngaina o le si tulanga le o manino o la so o tulanga e tau o va ele la lo el torso miliona o el torso miliona ta la le tau le va ale na mai mo le fa la ngai ia o le vaana tu titia lu tau sanga ia te longa e wa alu foi lunga le tau o le fausia o va nei tai o te si motino ala si le tu sul miliona ta la le tau o le to e fai alba a o le tal fia hoi la sia to la so fu le sai ni ele mato malianga ma le ampasa sapani an maro tele sapani ile amaya hoi le sapani o le si va la titi folo na fanua e so soani le au nanga i le taimini e o le faala le fa moe a mai ile a uni so sanfo e so soani la lo fa tali la le ia le vaale mai Australia o te longa le vaale Australia pe sa o mai tau pe se taimi pe tausanga male afana i lu tausanga ya ho i fa tali le a mai ngol fausia ino le va male a mai ngol va i nei Samoa io se talatu le Asiata ile tulanga le lo winga la o ina ia manino tele le mata upule ala ufionga o le va lea fu mai e fai me alofa mai sa pani e mo mai la ititi fo na ilo le tato va an sai ai a tau no me ma le va lea mai Australia lo no wingo la tato tiro va e lua pe na on au mai ka vai nei taimi to fa fo il va lea sa pani fa mo le lo fionga a siata tu sai o le la au mai le va la ititi o va la ititi la le se fu fa ia le au fai nga luenga ia e tauna ia ile patino ingo tute lunga o le va la titile o le va o le na fanua e mana o mia le lus fa tanga ta fo e nga lu e lunga o le va ia o le va la o le ofo le a sapani e a mai atu nei la lu ai tato va o va ale mai sapani ma le va ale mai Australia ile o ile stulanga tu fa fo ile le va ale mai
el malo o sapani ai o tal fia foi asiata o le tulanga hoi le fautuanga i le vaale o mai o lo fautua ia li Australia ia le faanga ia le pokalama le na fanua i Samoa o le vanga ia mai le Navy Australia o la e faunga Japanese o vanga e fautua ti ala to se va tal fe ngai e au mai e faunga il tato pui no tato o ngasam man ia telela lo no winga la o le amana ia walua i tato va ia no winga ele ise me ko popole heila ele tautu ai o na fanua ma tulanga va le loa ma pui ngor tato o ngasami ma tua o walanga le la lua tato va ia e malo foi fa tele ia ile mata upu mani ta me mai o lau fa fisili le tulanga Tasi le mata upu na lo te ama leo te tele ni si o sui o le pale mene ki tonu le fono. E le wha atupula ia ma le tele o keise si e involve vailo e la au malosi ma fuala au wha saina. E le wha o ngaina. Le ngata fo i lea e le nama le laina ia si tasi fo i o le sa avea ma sui komisina o whainga palota. Ia le fo i lea a fia ma wha solo la fo i o na molianga i tūlanga o le umia o ni fuala au wha saina o le tu ingo le eisa. O le fesili la u te fia au watu. O iai se fuafuanga le matanga luenga ai ngā lue whaatasi ai ma le Public Service Committee. O lele, ena ia whaamalosia le tūlanga lea o le tatau o na whai o ni suenga i whalau whasain drug test. Randomly pe monthly. Whaamalosia i au whainga luenga le malo. Ia wae, e peye tau, o le upumon, e peye tau tala tu umai pe asaunga raid, mawari me orka mai kikin ka whawhawar ma ke kira isa. Pe tau le tele le tala yaru melea. Ai a saulawa raid, mawar CEO, mawar assistant CEO, mawar senior public servants. Fo ie matangata VIP so le malo. O ila, e pe damaging le ko inga kama le reputation o atu nu umatulanga whapena. O yeise sila to to ayar matanga luenga whamole malau fionga i tulanga ina ia whaamalo sia se tula fono fo ile testa i lava. Make sure ile ye nisi fa nga ina nei tu inga fala au eisa manisio fala au fa mun. After ya siata ile taiminei ele o yeise ye waifu fo ila tu langa le fatino ina o le random testing mo fala au fa saina pa ale au fa ngal malu. Ele o yeise tu langa ho ile au fa tatia se fenga fa bai fa pe la fatino ina tu langa le ono le o mo mai le au fa ngal malu o mo tu langa le e au yeise tanga ta ho ile mo lunga non tu langa e paule o tele o lo sa tonu o pule sa lo to langa fa ile tu langa le paule tu le o te lo e fa fatino le tu langa le o te rapo fa pe o le military america ele taimi sa ta fai el military america le mele ho ai urufale atu tonu le military por le navy por le army por le maringe e fai le tesla ia o le me hoi la sa fu al tulanga hoi le tele hoi tangata na mo e wa solo hoi na le tulanga le na ye la se fu nga fa pe al malo america e lo ye la tulanga fa pe hoi wa mai tau hoi tangata ye mo mai e o tele se tulanga E lo se tatou ko talia le toele le o le tatou fisota inga male. E fionga le minister. Ia ai o tau faa matala mai ai sona finangalo tu sai o le a malam la mai no. Ia mata upu. Ia te lope toi titi toi le mai tatou fisota inga. Samoa o le faa fitau li lava le tupu. O tūlanga i fisota inga. Ia, pe ya toi maua. Ia. Asiata ia pe ana o fai atu mo. Ele o yese tu langa le ko le fatele ino la fanga luanga malo o mautinoa o mau o fale tonu fatino ino tu te tonu o te fanga luanga. O no le la vele o a fia ile i fuala o fasaina po le ava malos e fuala yese tu langa pe e wa mantu o asiata e fua foi wa le mele o le random tests.
e fai al loto malia tangata wai foi la ya tau tata fai no fai mai le ai le tele ma o e fai le tulanga na e fu ora tulanga va pe e fai ngo fin fa tino pa pe tulanga fa to atele wo ye ma wa no o ma wa to te ria tanga luenga mal le fai ngo ngaluen ona le wo ma mai a fi le fola sa fa sa ina ma le amarus ya ele yes tulanga pena ai le fai titi ai la sia tulanga le o le mai tai tu le tanga luenga ya le e fa pe foi pulenga le tanga luenga malu o tulanga e a wanta to tip to ai ya wana ye tanga ta fa pe ho le tono o le ngata tono o nanga malu o isi o nanga mata to tino la tele ele o le mele o le o me fo la fa sa ina eso solo fa ma el mele le tupu america to solo fa ma ile me mo to afia ya o la etan fa ya america tau fa tonu le mo le tata o la to o tunu o afia le fo la fa sa ina ya wa o le salsa o le fa ma ile me a afia tata o ya o fa la o ya le ise fo la fa sa ina mo le pe le bo le lo fa se ngalo ya pe tu la na sia ta le ise fo nga termine ale antanga luenga po le tato malo e fa se tu la fa pe a tonu a pe ali mai ma wa no mo tu nga yo se me fa ni to ya sia malo lava a faftai ile tulang o le sia a fafsilo te fia fafsilo tu ile o fionga ile minister o te fia tu lava le tulanga le ile isile o to manu mai Samoa le su enga le society fo ile o loia e tu sai o le i unga le na mai el famsinonga sitasi o loia sinia ya ele to na male laina le fiongo fo ile tamaita iloia ya maiava visikota peteru ya elo le taimi mo fo ile wa fia i tulanga fa pea o morianga la vai ile fo ile le tula fono ya ole aso finangalo o lausunga le loia ya e fa mata le asisila iai ale committee matulanga o matua e yeni vaenga ono fa mauni ai le afianga o le vaenga na fatau no o tu sai o ala tula fono ale society o loia lo fionga fa ya siata ya tulanga le ya tulanga masanya le faraptonga matou ali mtamaita iloia nei isiata tunu ya tai pe fa New Zealand o matou ele fa le fa tautonga o le fa famsino e mo te tauto e pui el tula fono mal fa vai o Samoa matou le fa se tu ma se anga ho ile e so sofa ile ya tula fono fa unga famsino ia o le au fa mania le molianga le fionga tamaita iloia ya sinia ya maya ile usa ia o ile o polo inga le famsino ia male la foni fam talanga ho ile le fa alo ina ma fa ma wala lo ina le taulia mal tau ma walunga le famsino ia o tulanga masanya le matou faraptonga e te vai alo sto soli tu la fono ile a fia le tu la fono ma tau tonga fa alo e titilo ala so ye te pe o tala fe ngai lo fa o wina o le fai o tau vina ma fai tofi fa alo ia mo tangata lautel a lewa o mo lia o e ta fa tinga ho turanga ho le se fa nga se ina ia le trust account le ala to client ia fa ma ni alo tu langa le e fai vo le longa le society ia o le turanga ia fa ma lo le loia ele ma faina ave ese lo ave ese le ho le tulanga ho le lo nga va e faina to loia le to va to lo le sene loia te fa loia ia mai a tu por tulanga na pa wala to Asiata ia tulanga masanya le fa la tonga lim te mai tai loia fa ma ni se mulianga e fa sanga e tai pela tulanga le lo fa nga seina o tupea ai o lo e tautuaina e fa ma ni lo tulanga le o fa nga seina tupea ai o lo e tautuaina e titilo le ia le fa la tonga lim te tai loia fa ma lo e avese le afo le la senele ma ya o e fa yone fa ya e tute ma o nga fa loia mai le mafai foi neto fe au nanga ia vanga na we tal sanga fam sinonga ise ava no to eva tu ai ava pe hoi la tilo ro sinonga ma te ele fa la tonga alim te mai tai loi ile mafai foi to eva tu le ava no le ia tu e matu ia tu nanga le fionga ile te mai tai loi sinia ia mai ava ona le uva ma nia le sol tu la fono le
o lona le usta ia polo inga fam sinonga mal fai ni fam talanga hoi le ta uma wala lo ina ia le fam sinong ia ole taltu sa o so sofa ia le fam sinonga mana polo inga o le tulanga la le e matua onga ona le tautonga e tauto e te tausi tu la fono mal fa vai o Samoa e te le fai ho se tulanga hoi le usta ia polo inga le fam sinonga le usta ia tu la fono o se soli o se tulanga nga tele mo matuloi mai tulanga la le titi loi la ia le asosi ma ali mai ta iloi pe tal fe ngai le to au no se loi o fa ia tulanga le ia mai titi loi la e se le sene fa loi pe ata un ula to fa un ngai le tal fe ngai mai tau tal fe ngai le ave ese o le sene fa lo au no fa loi taila lo no winga la mo le fa mani no ina lau tele la wala ngole tati ai lo longa ma tulang fa pena ai a sau se to inga case fa pea ua to fa maunia ai pe mai ta wa to se taimi lo na lua tupu ya o ese me fa pe nei na fa malo lo mo ko mo se ava ngoa ai e ono alu to inga tama fo lele o le tua mo tusia fa so a do lo ele to ye se no e fai ngale ale imtama ta ilo o le ese lo ole la senele te au ona fa lo ya mal pa wala to o ele au ona fa lo pe ai to ta sanga mai ste mil no mana ai ta lia lo am sino a ta sanga mai fa mal am sino ngai le ai pe fa pe te ho ele imtama ta ilo ya ele ai ele tal fe ngai e te le ma fa ya lana to lo ya le o langato ma lo fa tai manino straightforward ta lar ke so tam manai fa jole manino nga io ele ai la se o le e fai ale tulanga foi le fai le lo longa ale panola ali mtama ta iloi ile tulanga le fa mani al molianga o ma fai lan fa mani sa o sa ta uia maiava tulanga le ona fai lo la to fai pe tal fe ngai la to lo ia le foi sa ile tulanga sa molia mo fo a le o molia foi tulanga nga matu ya ile tulanga fa lo ia alo fa tai au tai mata upu nei tau le tula fono o le to na male la ina le fina ngalo fa alia o le to file ngoa matua ya ale vena ale o fleta e tu sai foi e le ngata ina fa atau mai lo ile i tono le fono le parliament ya o le wai lunga o penga to fai langi fa sala launga matula nga uma ai lona fina ngalo e le o fia matulanga ile tai al parti ese mai ai ia tulanga fu ia o le parti lona lava loa male fa pe ola ofisili te fia fisiring ia lau fionga ile minister so fina ngalo fa pe nei e alu lava mua filifili ia le to file ngoa matua fa pe e alu lava e filifili le to file ngoa matua ia ale e savali e se loa male parti le HRPP o le ale isi si te pua tau na ia faia. Lua, o le vala le fisili lea. Alu le whaailoa mai whaalau ai tele o lona finangalo, ai to atama iai le tai o le HRPP tuli. O le ale si te pu mo le to filing o matua. O na ia ufa fisili na lua i le vaenga leo le tula i le mata upule i le to filing o matua. O le mua alu lona finangalo ua mana o lava savali se lava ia i lona rofingalo loto malie ua le koe karikonguinga kuila e pa man taitainga. O le ale si step i lalo le tulafono. Ai alu le lona lua ua le savali ese ai filifili le taitai ma nisio i lantou e tuli. Ma le HRPP o le ale si step ua mwhai ona e tau whamanino le vanga lea lau fiongan minsta. Afta e siata ia tulanga lea ava pe te ia o pe o fina ngalo ia le ngoa matua e savali ese malpati ia tu la fono le te min nei tu fai nga palota le tu malo ona le wa ese mai le va nga fa fai le tauto e te min fai na fa tauto nga o va nga fa fai le la ia mai u malal pa nga no fai va nga fa fai le e te alwe se ro fai lo mal fai nga palota le tit o le tu langa la o le foi le o fai pa un alvan fai tuli
e le mano i se o le vai ngala vai telefon fai ona ave ale telefon ho tole tuli po tal fe ngai le mafu ngale le tuli male vai fa pu fai telefon ala va fa fai en fai na fa pe ale ho ia tulanga fa mai tuli a ole o tal fe ngai ma mutulanga tan fa malo lo si tono va nga fa fai mai fai la na ia ave ta pule ile fa msinong mo se fai unga mai ale fa msinong pero se talia tu lea asiata il tulanga le okay lo no winga la o e tangia mai na o le tu lea o le tuli oi wa pelenga la vei fo ka ko kama ia le to fala di no e pe e paula le o le vaenga e pe e tau yaile sina va no ai mafai ai ona ma wala va no tanga te to ave ye fa msinonga e su fa ye fa msinonga ma mai na si fa maninonga ai o lo fili la vo ye te safari ese ma lo fi ngalo malie e al no winga la ke safari lo tu malo e to fa mai lo fa nga baluta na se va la le asiata o le mele le tupu ele ia se si ona ina tono rap silonga le tulanga le pe tala fe ngai se tula fono va pe fa sai o na e lu se va fa fai yo ye a e alu se si va fa fai pe te alu ho e te tuto tasi ona o lai o ye sa ortonga le tono le o fa vai a la fa mo na sula ia fe nga malo le teatro le tula fono na fa mai ele ese ia tau fa pe a su ia fai puli ele mo su ia fa na su ia fai pule la va na tele mo le ia tau ele fisinia la ese le tulanga le pe tal fe ngai se pe ma fai el palmenio sa mona ma se va fa fai na la numero silia el pan pe fe na to pasis tu la fono va pe e ave se ele ia tau le o le tangata lo se mai le van fa fai o se fa tu sa jet ele ia tau le se ia tau ala I tonu mai me se ta to le tonu christian le ia tau le ile turanga tau le la tapoinga e tapu mele le fa sa se si oi lo sa tonga e te tapu I se te kalesia te filifili oi a ti tiro la le tu la fono le nei e tanga le tap le ia tau uma ai sala I va nga fa fai le se male va mai le vai nga fa ia lu tuto tasi pe te lu se si vai nga fa fai pe fai foi sa oi parti fa vai sa oi parti ma sista o se o vai nga apti te lo se tal me ala nga le tal venga pe a fa tu sanga pe yo me hoi le e ia lo vai fai mai nei la tu la fu e ia lo vai tau sta po so se kale si ta po ai sala na e lu se male kale si na ia pe la fa pe ia tanga a de tonu wale tulanga tau internet yo e o al map so ta inga fo imale emile le ia matal proklame ya na failo ma ya le fionga le minister walu la son na fio pe fa solo a dola na internet ya o le ofisa o le o le matanga rueng o le ofisa le minister ya au deilo e tau toi vai tu la vasita tau fe so tai ya o mana I tele le vai ngale wo ye le so no ngale fionga le minister ya eku ro male ya la fionga na no le fa ya matau mata siata no ko kasi as fai po fa ma ya siata ia no tau ele ia ma se si wa bona ave se fam sinonga ile fam sinonga e ilo pe ma fai se pa pe fai el pa mena sa mo fa vai le ia tatu ona pasi se tu la fono e fa sa ina ia o e ma tapu ai la o fa ngata ila la o ia tau ile tulanga le faina e alu tuto tasi pe te alu si pa fa fa yo ia la mo la no fa ia ale na uia tulanga le pa fina ngalo ye panaia mana ilo no winga o lo fina ngalo o le ia lu se si challenge le mele wala ngai le tatia mai ar fa vai ele se me fa pe ke sa lo ko ai ngai ave alo ma fai pulo paki tu lo le ngana tipi mo tu ina lo sa o tonga le e te fili ai ina ua I loe oi o le va o mala le wa ma o lunga ka to si tala fa ta o le nga fa pe ke o so le va o manu ai o mainga o va tu na va o mala me ia ele ale la tatu la sa o mal fale tu foi le tamiti to masanga oti ai pe o to inga tala na le la tau e o no ma se ya va no ma fona e to e se mai ia ai o le si va engo te fia fisiringia e lau
le vanga le fia lo fionga o te toi tau fia fesili e tu lava te ro me tau putala noina o le o toi ave e tu la epa ma le pule ia le speaker ia ma le palemene a committee su e tu sai o le fai unga ua fai ia ila ua o la ofisili e tu ai so fina ngalo fa le loia ia fa masino fo ai se fo ile tu langa o le tu la fono o le atangia mai sa ai o mai le palemene ia awala na muli tai o sa pela mai e tu la fono tu mau le Maota ma tu langa fa pena ise e anga sala ma solia vanga fa pena ia a le la o toi ave fo i o ile e ala sa u sila ile vanga e ise vanga fo ile le ono toi pape mai la o le tu la fono o fa masinonga ia ko yo e se fo i me al palmengela fa la sa u tau sila fia a me se fo i fa tau ta ile mta upula Asiata ole famsinonga le ave le tu le pamala le pule le famsinonga o se famsinonga tau te la le turanga le ave o ila le la ilo turanga le wa tatu la ile fa vai tustusia wa le turanga ai tu la fono fa parlemene to nga malo le tatu e muli avo ile tu la fono ile al malo pertania ile fa solo mani usila sa tatu pa le se senga pertania le se fa vai ho tustusia ele pe tatou motoa tustusia fa tai pe fa vai America o sili la la ye pe mata o alfa pertania el palmenia pertania na fa nga fo New Zealand ele ma fa el fam sinonga na ilo se fa unga le al palmenia se fa unga al palmenia fa ilunga se la o al palmenia on lan tu la fono so se mea fa el palmenia ma fa no na fa il fa tu le lafo e fa tu le lafo tal noina pasia yo pasia ele ma fa lan fitilingia ele fam sinonga ia le tulanga le paule tulanga fa no siringi al fam sinonga ia le palemene nei samo foi le wole uil palemene i se fainga fa vai o tau mai tonu fa vai e tau no ia fa ia ile pasino se tu la fono ma ole la e tau ai la silia wa ole la fa tu ia tu la fono pe ona tau no ia al palemene tu la fono masa e fa il su nga le longa mal fa unga o fe silia pe fa mai le fam sinonga o ele ma fai al parlemene ona fai al tulanga na ona o fa para fa mai fa vai e te tau i le fa malo lo ino se fai pule o le tau pule e ave o ile fa msinonga na te ilo ina ia o se va ai le tulanga le wa la u mai tau ia o u tau alu lo ma fa ho le tula fono e u ye el tato fa vai tu e alu ma fa tulanga ho le tula fono New Zealand Britannia o me tupu tono al parlemene e tapu ele o se ale usta ia vai al parlemene ana tu la fontu ma ele se fe awol fam sinonga tang fiel tu langa le okay ya asiata o le fisili le la tu la imai po le ale fa un al fam sinonga tu langa le o ta tu parlemene le ila va e o vai vai nga foi le tu sa mal mele New Zealand Britannia so se mea nga duenga fai el palmene tonu yan tu la fontu mau tonu el palmene ele ma fai ona tang fi al fam sinong pa warta me fai siringi al fam sinong ma fai sang fai pa fa pe e se tu langa tonu al fa vai fa tonu mai a fi si diu le tu la fono le tu langa le pe e tauna fai se pele pesite pe te tauna mau le lua Vaetolo ale uia al palmene el fa tonu le tonu al fa vai ona avea le matulanga e fai fa mal fam sinonga ile taulia la ia le tu la fono le tu pasia ona ile iui il fa vai pe taila ila va ia o le la foren fa tu le la fomasani ia nga palmen ila va ila ia uia tulanga le o le uia el palmen o le la fo po le usta ia la tu la fon tu ile ia al fam sinonga ia tulanga le te vanga nas tulanga o le fa tu no me fa vai ni ste puesta una uia il suinga tu la fon sta wala na wil parlemene tulanga le ba lo fa tele ya mara tu lo fo ile tulanga le nei a fia filta por kalame ya tam fa ya fo ya mawasita itula ya telefo ine o sulu wa fo ile fa mal mai no tele mata upu ya tali tonu ya a e yu talu ta fa vale nei vanga le a fia ya tawrunga mai sau no nga le fo tau vai to le tau no ve mai ma al far pui vai alta tulanga fo io o polo que tia na fai ele fai nga malo o tu na yatu
Ia lela vea mai lalo le forensic audit foi le ma le pasia fai nga malo. Ia eso ina pe ngi fa pi o pa tu antu ma tu langa fa pena ia ma tamo lunga mai sau nanga lo fionga minister. Ia whaftai Asiata ia tūranga na ia wa o tūranga le so ina o whaonga ina o tātou tupe le whainga tatau ma pe na fua mai le wha moe na whaonga ina i tupe tūranga whapai masani. Ia o le tūranga le tātia tūla i le mtanga luenga tupe. O la tau le malusi anga hoi le whatino i le ngā luenga lea. Ia whape hoi le ofisa hoi lea tātou o le ore. O la tau e ongan tawhaio. Ia lea hoi lau le tanga luenga tupe ma minister tupe. Ia lea lau mana o o mai nisi e le ata mai whaptua le so e tūranga le i whaonga ina o tupe po uia la whapai. Ia po talwhea ngai hoi le ma fua mai le tulanga sa fua ile fa nga ina i tupe pe ona uia tulanga fa bai yo se mele le Tautai lo ai fo ile o lai le fa nga ina o tato tupe ma o lai so solo o lai alu tonu al mena fa nga ile le tupe o se mele le mo le nga i atu lunga ia le fo lai lo ve mai le lisi le ia vai ata ia tatia to ai le minister tupe no tanga wenga tupe le tulanga ia va tino sia matonga luenga ia tulanga tava pui ma le ola toi futa ina ia va pe ho tanga luenga le Asiata mo le tol va tai tele ai la futalinga mo le avno va tai le lofa ma le anga le le li o mo wal nei la ta te fa so ai va tai atlava ma lo fa tu le o fa lo fa tu pa ia mal o se ta tu nu va tai le no futstalo mal no fta po i mai fo mo se ta tu na tu ina ia va pe fo ia o to lo o mau ia tu i fa fo ia alpangia le tu ala futalinga Asiata fo ile mau ma lo si awale nei au nanga tāua whai tau longolongo ia tātou atunu. Ia pule lofa le li mo se tā avanoa i lewa iaso ia po whaatino hoi se tā patanoanga. Ai lofa tele atu i lofa talenga wha pele malu pa ia se tātou atunu. Ia, whape ia ona whai whaafitei tele i lau whionga le minister o lei fo i lao ma le avanoa o whai fo i ona maua. Ia e tāte whaasoa ai ia mai se fo i ona whaamanino ma jau pe ia le tala e ave pea i le atunu. A manino a se mea, ia e hola fia ma savavali fia fo i to tele. Wa o lai manino ma malama whaafitei tele mo lo taimi le nei vanga o le fiafi a ori tia le tua. Le taimi o le a fiafi wa malu mai ia ai mo le nei taimi alofa tele atu i lau whionga le minister ma le mitanga ruenga mesu si tātou tunu whasoi fuaina. Ia, whaua uli tātou porokalame pe a toi taliu mai. Ia i tātou whasalong whapisisi nei. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your aina in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. E o te whiwhia fo I whātau whātu I le whaafonga ma le mai moa le tātou tinu ura nei fo I vaenga le whiawhi ia I le tātou talo fo I o meolo te tupu ia I Samoa nei whātalo whātu ia I lautou Asiata ma lo lau fo I le pale ma lo le unusa ia te oe ia ma lo fo I le whātua toa ia I le manatu le whaingofi fo ia la tāua fo I ngā luenga e meisa fo ia o le tūlanga fo ai ia le au mau fo I ngā whaisinga malulu ia o mai Taupea ia le tūlanga sangi whiawhia lautou wha. Wha malo te fo I mau te whaatalofa o wholofatu mai I nei Samoa le au nanga le tautua o le BluTV Samoa le whiunga le pule amisa ia ma te whaatalofa mo wholofatu I le whaafonga ma le mai moa pa anga whaafonga le tātou pa anga mai mo foi ia le tātou BluTV ia I lungo le tātou ala porokalame nei o le Tautai e pe o le masani ai ia fiafi o aso te tasi
ia e ia ile tali toronga ia o lo tau fai manuia i tātou i langa le leima le lo foro tātou matai le langi e wina ese fo ia no foanga ia ma se fo i o tūlanga o lo tātou ngā lulu ai ia ai o teiloa ia ole tūlanga lava na o lo iai ia o Samoa nei ia e amata mea lava fo i tūlanga o lo iai ia le tātou talo le tau o lo va ia pea ia winga fasui ia i o le tau ia ai o lo fa tu ma wina pea ia le tūlanga o le malulu le iai Samoa ia i le taimi o le po ia o le fautuanga fo i lo mai le ofisa soifua malolo ina ia o tūlanga lava mo puipuinga o le saunga le mua maise o le sau fa tasi lava le tau nei ia ma le fulu le ua a fia ilo tātou o tino ia e fai asinga mātu ia ma ale fo i o le tūlanga o lo ia le fulu ia e pe o le fulu masani ia a o isi o na unga ia e pe ia ile melenga e mua o na fa tinga fo i lele lo ulu ia po le mua fo i pepe lo tino ia na mantalo le ile tūlanga na o le fungi isu sei tulo ia ma fa solo ato isi o na unga nga o le fiva ia a o le fulu lava ia nei Samoa le maitauina pe ia makua ki nga inga ia na i tamaiti alo ma fa nau o fa ila utala ile matou fale ia pe tolu e tamaiti le matou ainga ia wa savali nei le tolu aso ele ia onga ia ona le tūlanga o le facing fiva la le uia ia ele va ia ni nga fo ile le fungi isu tulo o le fiva ia o tūlanga la lena ia lo fa malu sia la verso fo malo loina le inu o le fuala au mo metinga po le Benador ia po le banga fo ile si fuala au le fa tawina nei fa le lo le paracetamol la ia lo no winga ia taua ia le tau mafa foi ia o le swa vai o le vai mama vai uli vai mafa na fana ia o vai nga na fa puna le swa vai mo le fonga tau mafa le tātou no ia ona se mai lea i le tūlanga o melo tupuna nei fo yaso ia o le ua tātou o mai lea stofi ia ua lama fai fo i le whainga malanga so tātou tino i le whai ungo le nei vai yaso ia le vai yaso mua le nei o le masino iu lai o nafina wha lawi loa ai se pepo wha matalanga mai le vainga fo i le stasi o la fo i le tātou malo Samoa ia la lai atu ma o tia wha patu ngā tupe ia mo lumana i ia fo i le vainga fo i le utos ia mantu o le foto mai au na fa la wiloa ia se matati ara ua au si le no pifa ele tau sanga fa le tupe mai tau sanga tona e tau sanga nei i le ka covid ia ai o le mele mai tawina o le matoni matati a tele i tūlanga o tau ngā tupe o mai fo i la le utos o le fo i fa mawina i le la tu tala fa sortu fa solo pito ia le tūlanga o le vaenga le tūlanga fo i o la tu tupe le la tu fa tu mo la tu au fai saufanga ia o si tia fo o se matati fo i au sia le fo fa tonga al malo le utos ia le fa pe fitu tesima le 5 miliona ia o se vaenga tupe le mo tu futufanga ia po dividends le ola tu futufa tu i le atunu ia po fai saufanga wa o ai ia le utos se taimi mua ia ma o le taimi nei utos ua matu atu telefo i lato ia o lo fa pena on na teu fa fainga luenga lato tu pe tonu o le lato foi fa ra putonga le fo i la wo ia le nei matati tele ia ona se mai le ile tūlanga le o le stasi sa vea ma CEO stasi fo i o pulenga ia po officer fo i le tātou malo le Samoa Qualification Authority ia po le vaenga le o tusipasi ma failonga tau loa Samoa ia o le ua fa ma vae ia le tomata ia le fano a Manila Silipa o ia le sa vea ma foi ma officially po CEO ia i le lalo i foma le lua tausanga o le mai le tolu tausanga lana no fo inga po lana konkarate le ala ufa ma vai ele ufa ma vai ono nisi tu langa au ufa ma vai ono nisi ona to finga fo le u to fi ai ia o mau ai lo na vano ia o to fi ai o ia ve ma fa tonu sili o le anga fo ile fa mtata ss Australia le PTC ia e lua la tunu u le ole apu le ai ia le ifano ia po le sa VMC o le SQA ia ele ngata o la onga le PTC sa mone ia o le ave fu ia mapula le PTC tono le malo tonga ia por tato kasen le tonga ia o tulanga lai o niso matati ia e fu ni failonga maulunga o lo umia ina le tamaita ia le ifano
Ia ole fa mo le tatou fa le fa matoto le na mai mo fa fonga le atunu. Ia ile launga le minista fo le soifua maloloina le afionga ia valasi ta fito tonga mana selesele. E tono le parliament ia ma la wiloa ia ele uto ma ona tala le tatou fa le fa matoto. Ia ile vai fo ile le kidney foundation ia mo ila to ho afia fatunga. Ia I mototua ia olela ia fa mo le masino o kitopa ia o tie o te tala u fa tu ai o te tala le fa mo ono lo fa tali ni so masini ia e fa ia me o tane vai fo ia te tele ina i tatu office folio ia o le tulanga lava ia o mafuai ona fausia le office fo le fa matoto ona ua maitawina e silia ma le lima se lau ila to en tauna fa matoto ila tunu o mafai ona auto va atu i tu sivi ma I mtotua peitai ia ole tulanga fo ole le lavo tato resources ia ole ala le ole ua tamo fai fausia se fale tele ia ina I mtotua ai ole fale le sa ia ile tato fa matoto ia I mtotua lava ia o fa mo la fa ile official tato fa tonga ia telefo inisio mana onga le ua fa penan fo sia fo inisio fai pule ia me se fo io nisi fo le lautele ele ia isa vano fo ile fai on ia ina I fale fo ia po na office fa matoto I tu I tato fa mai fai tu malo po dato district hospitals ia e tulanga fo ile no le tau ma mai matu CV ma fo mtoto pa ia fo fa matoto Samoa ia ona se mai le tato tala muli ia ole ia si vaenga la vol sei fu malo loina ia utele so ani le taimile nei ia manatua o le tausa siaki ai tatou ho ile mai fulu ono tausanga I lunga I le ono sulfa tausanga ia es fultala o le taimile nei ia ina o se mai fainga malo fo ua le to fultala la le ua pa u mai le valutala fa ia le siaki pe afa pe o ele es fulu ono tausanga le ono sulfa ia ne I fisili po le ala le pe fa fela ila to ila lo mes fulu ono tausanga ai pe fa fo ila to lunga to le ono sulfa tausanga manatua ono sulfa le ngata ile tausanga ono lima loa o e pensione manatua o le ono lima le pensione ia ole a ia una nga fo ia fuli ia no winga o ila to ilunga tu la le pensione anga ilunga ia e sia kifua ia le man me fo ile le ia e talu fua le va fai fua la utala vai me fo ma fa pena ia lo nanga na o ila to ila no mas fulu ono fulu manga ila lo o mai lava le pepe le fota fa nau nei e fuli ele ise se totongi ia o le na fo ia o nanga ia se vanga na ini fua la o ile le ke e te aru mai tu se fale tala vai ile le pharmacy ma tatou private doctors ho ia tu o private hospitals tu ia fa ko kongi le o tonu lava yo tatou fale mai au fia mai tatou district hospitals ia e fuli umana o nanga ia na isi o vaenga ua mafai ona tu fa sia mo le nei aso tofi ia awa foi ia le silafia la tunu I meolo tutupu I lo tatou tunu I Samoa nei ia manu teleina fa mo le tatou tunu alo tele atu ia ila futalinga Asiata ia mai se foi le tatou proclame mo le tatou tutua alo tele atu foi ia ile tatou team ia mai so le tatou pulenga ia ina New Zealand le Bluwave mal BluTV ia wone ngalo I le tatou o mai moa asia se nei lunga le tatou Facebook page ia polo asia se lunga o le tatou website le bluwavetv.com ia mo le tulanga fo I le au telenga ia onisio tatou updates ia pe on tau mafai ia e tau longa tuailu tatou tunu feiloi I le aso a tai au le fai unga ia o tatou proclame ia o le Tautai e mo le teminei fa soifua ia a fai te mo mia o loa mai Samoa manisi o atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le market te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana e pe ona u fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacific o le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi we fo ia so maua foi le umala mai tonga ele gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala vai Tasi Market a fa fetu langa o fa lave e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai nga le ia le o le pama le gata foi lea maua pusa moa I so tu ai nga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi
Anse mai ngar ka pusi usi ngar fable mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market. E maua fo'i pu mo whaalawlawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa Samoa. A mai ala ona fai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fea ngai Markoviti. E iai fo'i le lātou o nanga ua ta ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava no fuanga e te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a re ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toi fa fele atu toi te liu mai ai o li tātou porokalame. Ia ina umahe ai fo i tātou wa tala o to oto mai Samoa. O ina fo ia mai kala Samoa. Koe kike o whaku, is that somebody... Are we hiring a new person o na o va ai lea pe? Pe o mea lea o misama ma anai o leo whai. Just hire everyone. Is that na? Ano ko vai sure mo kwa clean sweep par ko Oh, pe wa koe sui wa very youthful nge foi nge aso. Vaetolo utala wa umar folinga ko inga inkia fai pisingisi. Lea o vai kunga wa folinga le pangonga le panis. I saw I wa ha foi is Kaylee ka kamaleona. Le foi wa fai foi Samoa. Ma tia fa taimo tanto tala to io I me se for mata boy esele au le leir kamal ro malanga background. You know Asiata o ke maka e fainga al prokalame Faualo. Pe o le ngofo fo ele le ngofo nga. E ngofo le kufunga fo engale Taupea. O kai maka kia me wo ia Bluwave Samoa. Ko sa fai mai suruape ko sa fai mai kolo wenga. Io e manaia tele ia me se vara ula fala. Pe ia wo ka tele sa kula ula fala. Io ula blue. Oh manaia. E vai foka ko ula blue nga le te e malanga tu se e te me tau no to ia na mai le na ia tata to i New Zealand nei fa tele. Ia sa mo tatu proclaim na. Tautai na that's it for today. That's it. Sei ma ko e Facebook ia ma catch up ke le ko kiki fam va ya so kalunga po wa mai le ngase pole au pole manu or ke ngela kapi ai Samoa ai singa no le to marila fu fonga va tele o follow fatu ma fatalo fa mo o to mala tangolo shell tanto proclame final words apia fa fetai lava Samoa mo lango mai le tatu proclame every week we really appreciate your love and support. Ya lena tato filo ila so taya o to lunga le tautua lo BluTV ma le programa le Tautai Asiata Pio Vaoliko fa pe foi ia pea Semu Vaetolo. Fa soi fo atu mo to levanga le fiafi. Bon